Hello, good morning friends. Tengok Pak man ai play pi parlok baro baju. Play ki video hakan ka channel jonga. Ke play sebon parlok ya ka jing kasan jongki ya ki channel jonga. De hak jing siang la dai ban pelaj ya ka video na 2 menit kasengi. Andrei hak jing pun kam ngam yo por ban pelaj ya ka video. De nangai Andrei dang pelaj nang taru kan dang biang ki por. Menit kesini ka don ka mangalayo nang bajong iwe ikong ikut ba ngaju pelaja ki jing pentip sepi ki pa tenar takadau ilawan sanga ba ila wanra ya uwe usabi ba ila yo ban tam na lenti ila ai hanga ila om sim saya rap lem ban pentip sa di parlop sa ki pa nomar ba kadang ipet yo usabi udai badan kam mat ba udai kenja sabi senduk lane kuntai ngatrai ini sabi ba don ya kacing tho gift of Shalom ya no don ya kacing tho gift of Shalom de sadin jong ne sabi don ru nia number 5 no baik ni sabi de don nak deng jong di parlok di bayo iya kenika video kilaban share lem sak parlok jong ki ni sabi la ya new sabi ko ngilayo ban tam na gini ki benta jongka một fran kat idang hian na một fran man hiar chom so sun di layo ini sabi di layo iya nga bat ila ai no nga yang sim sa kantik lem mapi leng ba ki video jongki na kalian jonga na sim ala pular di bangan pelaj manin kamit ha ka video rei hari jengkun kam jonga ngat lem yo ban pelaj menta step asin dapli kan tengalak le no yang ni ko video nang ba like di baca ini sabi kin like ya kajing tu nong amar ngangai bau dari sabi badon kam de kudai sibun perlok ya kajing sibun jongki share ya kan ego video kat adupan napoi hati try kudai sibun kudai sijar ngu ngin senang sempat hati baiki video